muraho buriya rero nubona abanyapolitike barimo baratimbagurana bashwanyagurizanya mu gace runaka intambara zitahashira buri wese yitoratoza ashaka kuhagira ijambo ikihabaye cyose ukumva cyabaye ikibazo rusange buryo uzave ku giti kuko habari imari y'agaciro imwe y'agaciro gakomeye ibibahumurira bose nuko bakahesuranira mu yindi shusho yindi buri wese atanga impamvu zimwemerera kuba hari nyamara rubanda ntibamenye icyo bapfa cyanyacyo noneho kubivumbura bikaba gusoma inyandiko z'amabanga n'ubwiru butabye mu bwiko bwapfuritswe ikambere burasirazuba bwo hagati turitsa cyane ku kintu bita intambara zishingiye ku mitungo kamere ubariyemo za petroli ariko kuko ibyo mubizi turiziringa cyane ku byitwa intambara zishingiye ku bugenzuzi bw'amazi n'ubutaka hagati y'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati nuko amahanga byisangamo bigatera ibyo twumva byose amafufu n'amafaranga bibafubike twagiye Ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ARG ku bufatanye n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC bagiye kongera gutanga ibihembo bihabwa abanyamakuru babaye indashyikirwa mu itangazamakuru Development Journalism Awards. Umuhango wo gutanga ibi bihembo uzabera kuri Kigali Conference and Exhibition Village kan Kigali ku mugoroba ku itariki ya 7 Ugushyingo 2024. Abanyamakuru bifuza gupiganira ibi bihembo bajya kuri website ya ARG ariyo wa@arg.org ahari itangazo rivuga kuri ibi bihembo bagakanda kuri link yateguwe bazakoresha mu gutanga inkuru mu irushanwa. Iki gikorwa kizasozwa ku itariki ya 23 Ukwakira 2024. Hazahembwa gusa inkuru zikozwe kinyamwuga kandi zagize icyo zihindura mu buzima bw'abantu n'iterambere ry'igihugu. Ku bindi bisobanuro wahamagara telefone igendanwa 0788 48 78 99. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Abaromani n'ikiratini cyabo bagiraga imvugo yaje kujyanwa na Kiliziya Gatolika bagira bati aqua vitae, amazi y'ubugingo, amazi n'ubugingo, amazi y'ubuzima, amazi n'ubuzima. Ubuzima bwa muntu butangirira mu mazi, intanga. Niba ari gutyo bimeze rero ubwo tubitangire gutya. Amazi ni inkingi ya mwamba mu buzima. Rimwe na rimwe bisobanurwa ko amazi atanga ubuzima. Sharia ni ijambo ry'icyarabu riganisha ku mategeko ya Islamu rigasobanura inzira igana ku isoko y'ubuzima. Nta kandi gace kaba karabayeho ku isi kaba karagize amakimbirane ashingiye ku mazi nko mu burasirazuba bwo hagati. Ku buryo bunatangaje ahubwo amwe mu makimbirane ashingiye ku mazi atenderwa ibirari kuva hambere mu myaka irenga 5000 mbere ya Yezu muri Mesopotamia y'icyo gihe. Kuva mu binyacumi bine bishize igitekerezo n'ijambo water wall, intambara z'amazi, ryatangiye kwiyasira muri ibi bice. Aya magambo akomeye cyane wayasanga ku rupapuro rwa 15 rw'igitabo kigezweho cyane muri iyi minsi cyitwa Water and Conflict in the Middle East. Professor Marcus Dobios King wacyanditse mu 2020 we asanzwe aziri cyasha kuko n'umuyobozi w'agashami kigisha ibidukikije na politike mpuzamahanga zibishingiyeho Environment and International Affairs muri kaminuza ya Georgetown muri Leta Zunze za Amerika. Afatanyije n'abandi bahanga benshi babashije kuvumbura ikintu nanjye nahise nemera kwa amazi yaba y'imigezi, ibiyaga n'inyanja zose zikikije uburasirazuba bwo hagati byose ari nyirabayazana w'intambara nyinshi kuko buri gihugu, buri bwoko na buri wese ufite inyungu niyo yabigerwa ku kayiko muri biriya bice abanza gutunga ijisho ku mazi yaho. Ingero zifatika hari imigezi ibiri yitwa Tigris na Euphrates. Iyi ngiyi ipfupfunuka mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Turkiya ikagenda ibirometero birenga 30 ikanyura muri Syria igakomeza igahinguka mu majyepfo ya Iraq yahagera igahita ihinduka Shat al-Arab maze uyu mugezi kabombo ugakomeza ugahita ujya kubyara ikigobe cy'abaperisi Persian Gulf. Iki twabonye ko gikikijwe n'ibihugu nka Iran, Arabia Saudite na Emirates z'Abarabu.
Ibyo rero bisobanuye ko tutarajya no kureba andi mahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'abandi banyaburayi baza gusagarira ibyiza by'iyi migezi y'amabengeza yanatangiriyeho civilisation yamamaye nka Mesopotamia. Byonyine ibyo bihugu byagiye birwana intambara zishiraniro bipfiye imigezi. Nk'ubwo amakimbirane agezweho ni imishinga ya Turkiya yo kubaka urugomero yise GA. Izi ni ingomero z'amashanyarazi zubatse muri Anatolia. Mu bushakashatsi bw'ikigo International Food Policy Research Institute n'umuhanga wacyo Aaron Wolf banditse mu nyandiko Middle East Water Conflicts and Directions for Conflict Resolution, bavuze ko uyu mushinga ufite za damu karahutaka 21 ndetse n'ingomero z'amashanyarazi 19 ku buryo wubatswe kuri hectare miliyoni 1,650 hakavamo amashanyarazi angana na kilowate miliyari 26. Ibi byahise bituma amazi ya Tigris na Euphrates yageraga muri Syria na Iraq agabanuka bitari bwigere bibaho. Nuko kuva mu 1987 kugeza uyu munsi hahora amakimbirane hagati y'ibi bihugu uko ari bitatu bapfa iki kibazo kandi cyaburiwe umuti, kuko nk'iy'abanyaturikiya barakaye bajya ku rugomero rwitwa Ataturk Dam bakarufunga, amazi yose agahagarara ku buryo mu 1990 bafunze imigezi iminsi 30 induru ziravuga. Ibi no mu 2020 byarabaye ubwo abahinzi bo muri Iraq bashingira amagara kuri iyi migezi batangije ibikorwa byo gutera Turkiya kuko ngo ihora bafungira amazi. Uko ni nako abanyasiriya nabo bahora babishwaniramo na Turkiya. Ibi ntuze kubifata nk'ikibazo cyoroshye kuko niba ubyibuka igihugu cya Misiri kigeze kuvuga ko kigiye guhagurutsa ingabo kigatera Ethiopia kubera gufunga amazi ya Nili bitewe n'urugomero kwa butindi rwa Grand Ethiopia Renaissance Dam. Impamvu rero ibibazo nk'ibi bishingirwaho intambara na politike zose z'ibihugu zigendana no kugambanirana mu bya politike, igihugu kimwe cyifuza ko ikindi kitabaho cyangwa ubutegetsi bwacyo bugahirima, nuko ubuzima bw'ibihugu bushingiye kuri iyi migezi kuko nyine muri ibi bice higanje ubutayu bumeni bw'agahanga. Ubwo rero guhagarika n'amazi make babona murabyumva ko ari sakirirego. Niyo mpamvu byanavuyemo ikibazo mpuzamahanga cyitwa sécurité de l'eau, umutekano ushingiye ku mazi. Nubwo Syria na Iraq icyarimwe bikoma Turkiya, nabo barahindukira bakarwana inkundura bapfa urugomero rwa Takba Dam. Syria yarwubatse mu 1973 ariko kuva ubwo Iraq ihora itera hejuru ivuga ko Syria ifunga amazi y'imigezi. Syria nayo itinyamara ni Turkiya iba yabikoze ku buryo hari n'ubwo ibihugu byombi bifunga imipaka, indege zigahagarara, imigumuko igatangira bigacika. Niba utabizi, intambara muri Syria n'ihirikwa rya Saddam Hussein byose byagizwemo akagambane n'ibihugu byose, buri kimwe gitinya ko hamwe n'iyajyaho ubutegetsi bukomeye cyane bushobora kubivugana kubera aya mazi, kuko na biriya bihugu bikora ku kigobe cy'abaperisi nabyo bihora biryamiye amajanja bigafata uruhande bitewe n'inyungu. Erega buri inkomoko y'amakimbirane bigizwe n'impamvu nyinshi, ariko izikomeye kandi z'ukuri ntiziba zizwi cyangwa ngo zivugwe, ahubwo buri abenshi birebera impamvu gashoza ntambara yonyine, ibyo abafaransa bita cause immédiate. Nibi bya Tigris na Euphrates twumvise uko bikurura inzangano zitavugwa, reka tunavuge ku mugezi wundi w'igitangaza wananditswe muri Bibiliya inshuro nyinshi. No mugezi wa Yorodani. Uyu nguyu ucuncumuka muri Libani mu masoko y'imigezi itatu mito, Hasban, Banias na Dan, ukagenda ukagera muri Syria ukagoronzora ukisanga muri Israel. Amahumbezi y'uyu mugezi rero akora kuri Iraq na Turkiya utibagiwe na West Bank. Abashakashatsi mu by'amazi bemeza ko igice kinini cy'abatuye muri ibyo bihugu bose bakesha ubuzima umugezi wa Yorodani. Mu bindi tutasobanuriwe, intambara zose zibera muri kara gace kugeza no kuri izi mpamvu iyitwa amazi ya Yorodani ntiburamo. Wigeze wumva intambara yitwa iminsi 6 hagati ya Israel n'Abarabu mu 1967? Dr. Ben Morris ni umuyahudi akaba n'umwarimu w'amateka muri kaminuza yitwa Ben Gurion iherereye Beersheba aho muri Israel. Nubishobora uzashaka igitereka bumenyi yamurikiye isi mu 1999 akacyita Righteous Victims: A History of Zionist Arab Conflict 881 to 998. Wenda uzasoma hagana ku musozo w'urupapuro rwa 303 ukomeze kurukurikiraho uzasanga baranditse bati ubwo Israeli yari itangiye gupompa amazi mu nyanja ya Galileya iyajyana mu bigega ine yakwirakwiza mu gihugu ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 6 mu 1964, ako kanya Syria nayo yahise iyobya umugezi wa Yorodani iwukwiza mu bice n'ubutaka bwayo. Ako kanya Syria na Israeli base batangira guhangana. Mu 1965 barasanye inshuro 3 nyuma y'uko Israeli igiye igomorora. Ibi bakomeje kubipfa, Syria itangira guhuruza abandi barabu, induru ziravuga. Mu 1967 barwanye intambara y'amagasa aho Syria, Libani, Iraq na Misiri bateraniye Israeli ariko ikabivuna. Ahubwo hari n'ikindi gitabo cy'agatangaza navumbuye mpinguka ku bindi bintu cyitwa guhindura amazi mu muriro, ukuntu umugezi wa Yorodaniya ariyo mpamvu y'ibanga yateye intambara y'iminsi 6. Turning water into fire, the Jordan River as the hidden factor in the 6-day war. Guturuka muri kaminuza Gats College Melrose Park no umukecuru wambara ipeti risumba yandi yose mu bumenyi bwa siyansi ya politiki, Professor Emeritus. We rero yemeje ko ibibazo byose bijya gutangira mu 1948 nyuma y'uko igihugu cya Israel cyari kimaze gushingwa ku butaka bwa Palestine kandi Abarabu batarabishakaga. Ngo urugomo rwa mbere babakoreye no kujya bafata amazi y'umugezi wa Yorodani noneho bakayayobya kugira ngo Abayahudi bazicwe n'inyota.
Si ibyo gusa kuko ngo hari n'undi mugezi nawo rutura upfupfunuka muri Yorodani ukitwa Yarmuk. Uyu nawo umanuka muri Israel na Syria. Icyo gihe ngo barawubyigaga kugeza ubwo ikiyaga cya Tiberia kiri mu majyaruguru ya Israel hafi y'imisozi ya Golani gikura amazi ku migezi ya Yorodani cyaje gukama. Uko rero kwari ugukama kw'ikiyaga cya Tiberia, abandi biti inyanja ya Galileya, imwe umuhungu w'Imana ngo yakoreyeho ubufindo bwo kugenda hejuru y'amazi n'amaguru. Noneho Matayo akandika ku gice cya 4 umurongo wa 18 ko ariho yakuye abasangirangendo be Simoni na Andereya bari kuroba. Gukamuka kwa Galileya rero bisobanuye urupfu ku Bayahudi bo muri Isiraheli, kuko niyo bakuramo amazi bakayakwirakwiza hirya no hino mu gihugu, kuko ubutaka bwabo ari ubutayu. Professor Emeritus Ofila Serketar yanditse ko nta kabuza ibi ari byo byahise bitangiza amakimbirane y'ako kanya mu 1948. Intambara irarota, bya bihugu by'Abarabu birimo Yemen, Arabia Saudite, Iraq, Jordania, Liban na Syria bagundagurana na Isiraheli hamwe n'inshuti zabo zirimo Leta Zunze za Amerika n'abanyaburayi bandi. Ni intambara yiswe 948 Arab-Israel War. Yasize Abarabu rero bakabakaba 7,000 bahasize amagara, naho Abayahudi basaguka 6,000 nabo basanga basekuru Isaka, Yakobo na Aburahamu. Iyo ntambara ikaba yaramaze amezi 9, ibyumweru 3 n'iminsi 2. Kurwanira no kwanganira amazi kandi biranazwe mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bisanzwe ari n'inshuti. Hari baruwa nabonye, dore naka kanya indambuye imbere. Ni baruwa nimero 3/6/2/256 yo ku itariki ya 15 z'ukwa 3 kwa 2010, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Emirates z'Abarabu yari yohereje mugenzi wa Arabia Saudite. Nkuko bigaragaramo ni baruwa ya gasopo no kwihanangiriza. Yamubwiye ko ku isaha y'isa 10:40 z'itariki 13 z'ukwa 3 2010 ngo ubwato bw'abasirikare ba Arabia Saudite bwinjiye mu matware y'amazi yo ku kigobe cy'abaperesi ya Emirates z'Abarabu, kandi abasirikare bari baburimo bari bayobowe na Liyetona. Yamumenyeshaga ko abasirikare babo babafunze kandi ko bazabafungura bamaze gusobanurirwa igituma batinyuka amazi atarayabo. Icyo gihe Arabia Saudite yahise ijya mu bitangazamakuru ivuga ko Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu zitangije intambara n'amakimbirane zizicuza. Isi yose yarakomakomye n'abandi bayisilamu babyinjiramo. Noneho bagiye kureba urubibi kuri mapu basanga nta hantu namwe hagaragara urubibi, nk'uko ujya ku ikarita ukabona ngo igihugu kigarukira ha n'ahandi kikagarukira ha. Bya bindi buri wese ahora acunze undi, urenza hamwe undi akamurasaho mu buryo bwa gahoro, ariko abo bo kubikemura byakomeje kubananira, nubwo atari ikibazo kiraba mpuzamahanga. Yego, ntabwo kiraba mpuzamahanga nk'iki ngiki tugiye kukubwira. Mwumvise amakimbirane hagati y'igihugu cyitwa Turkiya n'Ubugereki. Aba rero bo bapfa ikintu kinini, kuko buri wese yemeza ko umwaro wose w'inyanja ya Aegean ari uwe. Buri wese abashaka kwemeza ko iyi nyanja yose uko yakabaye ari umutungo we bwite. Mu 1982 umuryango w'abibumbye wagabanyije werekana aho buri wese agomba kugarukira. Ibihugu 168 byarasinye harimo n'Ubugereki, ariko Turkiya yanga kubisinya, kandi kuva icyo gihe byaracwekereye. Ariko bigeze mu 2019 Turkiya ikibazo igihindura amagasa, ivuga ko Ubugereki nibwongera gusunutsa amazuru kuri Aegean ngo bazayisekura. Abagereki nabo bahamagaje amahanga ngo barengere, ariko kugezana n'ubu intambara y'ubutitirana imbanyije hagati y'ibi bihugu. Ariko subundi mwaretse ibibazo by'amazi yo mu burasirazuba bwo hagati tukabirebera mu kidorerwamo kinini kinakururira misi yose. Red Sea Crisis Explained: What is happening and what does it mean for global trade? Ayo ni amagambo y'umucukumbuzi w'ubukungu kuri The Guardian, bwana Jonathan Yerushalm, yatangaje mu nkuru nyine ifite uwo mutwe ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2024. Uyu mugabo yahise yemeza ko inyanja itukura ari umutima w'ubukungu bw'isi. Yavuze ko 12% by'ibicuruzwa byose bizenguruka isi yose binyura mu mazi y'inyanja itukura, 30% bya kontineri zose z'isi akaba ariho zicishwa. Ibyo tubyumve twigengesereye maze tunamenye n'aya magambo. Ibikorwa byose bikorerwa mu nyanja ya Mediterranea byinjiza imari ifite agaciro ka miliyari 450 z'idolari, ikaba 20% y'umusaruro mbumbe wose w'uyu mubumbe dutuye, GDP. Aya magambo uzayasome mu bushakashatsi bw'ikigo mpuzamahanga cy'Abasuwisi The World Wide Fund, mu bushakashatsi cyise The Mediterranean Sea, a Trillion Economy at Risk. Iki kigo cyo kivuga ko isi yose itegeye amaboko inyanja ya Mediterranea. Ni mu gihe kigo cy'Abanyamerika cyitwa Carnegie Endowment for International Peace cyo kigira kiti inyanja y'Abahinde ni inkingi ya mwamba mu rujya n'uruza rw'amavuta n'ibicuruzwa hirya no hino ku isi. Iyi nyanja ifata 20% by'amazi yose ari ku isi, naho 25% by'isi yose ibizwi nka land mass ni inyanja y'Abahinde. 80% by'amavuta yose yerekeza hirya no hino ku isi binyura muri iyi nyanja buri mwaka. Mu 2020 byemejwe ko inyanja y'Abahinde yakoze ubucuruzi bufite igiteranyo cya tiriyoni 6 na biliyoni 17 z'amadolari. Niba utajya ugorwa no gutekereza vuba, wahise wumva ko inyanja ya Mediterranea itukura ni y'Abahinde, uramutse ari wowe uzigenzura cyangwa uzifiteho ijambo, ni wowe waba wicaye ku nkono igaburira isi yose. Binasobanuye ko ari wowe wabura umwami w'ubucuruzi ku isi yose. Izo nyungu z'agatangaza rero va ku giti, dore indi mpamvu mu burasirazuba bwo hagati hatazigera haboneka amahoro.
impamvu atazigera haboneka kubera ayo mazi nuko ibihugu by'amahanga cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ba papa wabo Ubwongereza bose basa n'abadakora kuri izo nyanja kandi bakeneye kuhagenzura mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ku buryo buzwi Amerika yo yashinze icumu mu gihe ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byose nabyo bikora mu buryo buziguye kuri izi nyanja zose, ubwo bigashaka kwihagararaho rero. Ese ni ibihe bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bikora kuri izi nyanja? Nuko kuzibyiganiraho buri cyose gikurura bigakurura ibyo tuhumva. Nabyo reka tubisobanuze bizibiti di. Duhereye ruguru nkuko tubyibuka, igihugu cya Turkiya nicyo mbago ya Middle East. Iki gihugu by'umwihariko umurwa mukuru wacyo Istanbul ufata ku nyanja y'umukara na Mediterane, ukahuranya umujyi wa Athene w'Ubugereki. Ni mu gihe ibice bya Rhodes na Antalya bya Turkiya byose ari byo bifata igice kinini cy'amazi ya Mediterane. Ibi bigahita bifata ku gihugu cya Cyprus, ibirwa biri mu nyanja ya Mediterane hagati ya Turkiya n'ibihugu byose bya Libani, Syria na Israel. No kuvuga ko ibyo bihugu nabyo nyine bikora ku nyanja ya Mediterane, gusa ku gice cya Israel akarondorondo k'ubutaka bwitwa Gaza Strip bambuye abanyapalestine niko kafataga hafi umwaro wose w'inyanja ya Mediterane. Kuva rero Israel hagenzura bituma ifatana na Misiri bagahana urubibi ku muhora wa Suez cyangwa Canal de Suez. Uyu rero nawe usobanuye byose kuko ni ufatanya iriya nyanja ya Mediterane n'inyanja itukura. Ubanza umenye neza ko mbere y'imyaka 154 ishize izi nyanja zombi zitahuraga, ariko mu 1869 nibwo haciwe uyu muhora w'uburebure busaga kilometero 193. Ubwo neza ni nko kuva mu karere ka Nyagatare ugera i Kigali ukarenganya Kamonyi na Muhanga ukagera mu karere ka Ruhango iwabo wa cya gisiribobo cyanjye nyambabwira badi. Nuko rero iyo ugeze mu nyanja itukura usanga ikorwaho n'ibihugu nka Arabia Saudite, Yemen ikageza kuri cya kigobe cya Aden nacyo gifatanya inyanja itukura n'inyanja y'Abahinde. Ako kanya rero iyi rigoronzora igakora kuri Oman, Emira z'Abarabu, Kuwait na Iran. Aho nyine ni mu kindi kigobe twasubiyemo cyitwa ikigobe cy'Abaperesi. Iki nacyo rero giteganye n'ibihugu bikaze nk'Ubuhinde na Pakistani, nayo yegereye Ubushinwa na za Afghanistan. Ibyo byose rero bisobanuye iki? Bisobanuye ko kuva Istanbul muri Turkiya kumanuka mu masangano y'inyanja y'umukara na Mediterane nayo mu majyaruguru ikora kuri Atlantique igacamatana n'umugabane wose wa Amerika zombi, wagana mu majyepfo ya Mediterane ukagera ku nyanja itukura n'iy'Ubuhinde, hose mu matware y'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Ngiyi impamvu twabonye ko ubukungu bwose bw'isi bushingiye muri aka gace, bikaba impamvu y'ako kanya ariko itagigarukwaho ku isi yose yagundaguranira, twe tukayoberwa ibyo ari byo. Mwabyumvise ukuntu tutari twarigeze tumenya ko babantu bapfa amazi nk'impamvu ya mwamba badi. Igiteye agahinda rero iyaba bapfaga amazi gusa. Hari n'ikindi kintu cyo cyakuruye impfu za benshi na n'ubu bakaba bakiri gusandazanya: guharanira ubutaka. Ubyumve unabisubire. Buri gihugu cyose mu bigize uburasirazuba bwo hagati gifitanye amakimbirane n'icyo baturanye, bapfa imbibi, bapfa ubutaka, bapfa imipaka, nuko nyine byose babinagurira mu gatebo kamwe mu buryo utahita wumva, bigahita bitera ari amakimbirane yose. Ndamizero y'u Rwanda. Mfite inzozi zo kwiga kaminuza kugera mu bushorishori. Ntibyoroshye, ariko nahisemo kubindwanya kandi nzatsinda. Imbere hanjye ni heza, mfashijwemo na Overseas Trust Agency. Abo nibo gusaba gufasha kubona amashuri mu bihugu bya Canada, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bihugu by'i Burayi. Bakorana na kaminuza nyinshi mu mahanga. Muri ibyo bihugu by'amahanga, Overseas Trust Agency Limited igufasha kubona akazi n'uruhushya rwo kugakora, work permit. Bagufasha kubona visa, bakagufasha guhaha imitungo hanze. Ku barwayi bashobora kuguhuza n'ibitaro ukeneye, ndetse bagufasha no kubona itike y'indege byihuse. Tubafitiye kandi na promotion aho umunyeshuri ushaka kujya kwiga azana ibyangombwa akishyura amafaranga ari uko amaze kubona admission letter, naho kuri visa ni ukwishyura amafaranga yayo anduka yishyura ari uko ikugezeho. Kubijyanye no kujya gukora mu mahanga twishyuraga mu byiciro bitatu, ariko kuri ubu icyiciro cya mbere cyakuweho kuko ubu wishyura icyiciro cya mbere ari uko umaze kubona ibaruwa ikwemerera akazi na kontra y'akazi, andi mafaranga ukayishyura umaze kubona visa. Izo promotion zose zatangiye kuwa mbere tariki ya 23 z'uku kwezi kwa 9 zikazarangira ku itariki 23 z'ukwa 10 muri uyu mwaka wa 2024. Bahamagare kuri 0788 88 66 28 cyangwa ubandikire kuri email info@overseastrustagency.com. Overseas Trust Agency, because we are trusted. Iyo witegereje abahanga bari hanze aha mu nzego z'imirimo nk'ubukungu n'ishoramari, amategeko, ikoranabuhanga, uburezi n'ibindi, ntabwo bikubaho kwibaza aho bize. Dufite amahirwe make yo kumenya aho bize, ariko abagiye kubaka hazaza h'iki gihugu bo aho bari turahazi. Bari muri kaminuza yigenga ya Kigali.
ULK. Iyi kaminuza twese turayizi, gusa birashoboka ko icyo utaruzi hari amashami yayo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza atanga amasomo arimo uburezi mu by'ibinyabuzima n'ubutabire, cyangwa se education in biology and chemistry, education in computer science and physics, amasomo y'uburezi mu by'indimi n'ubumenyamuntu, cyangwa se languages and humanities in education, amasomo arebana n'ubukungu n'ubucuruzi, cyangwa se economics and business studies, amasomo arebana n'amategeko n'amashami agendana nayo yose, amasomo mbonezamubano cyangwa social studies, amasomo y'ikoranabuhanga. Iyi ni kaminuza itanga amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza, cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo ntashyiremo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute program itanga amasomo arimo electrical technology, electrical and telecommunication, construction technology na land surveying engineering. Aya ni amasomo urangiza ugahita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali aricyo cyicaro gikuru, ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, mu ijoro no mu mpera z'icyumweru, cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programme y'ibiruhuko, kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, ya Gisenyi, cyangwa se ugahamagara kuri 07 88 30 40 86, cyangwa 07 88 30 41 73, cyangwa 07 88 30 40 83. Mwanasura urubuga rwa internet wa@ulk.ac.raw. Bantu mwiga n'abigisha muri ULK, ahazaza h'ubukungu bwacu hari mu biganza byanyu. Iyo uvuze guhanganira ubutaka mu burasirazuba bwo hagati, bidusubiza inyuma ho gato. Muribuka ko mu kiganiro cya mbere twabonye ko imipaka yo mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ibihugu byakaswe bikanaremwa n'Abongereza n'Abafaransa nyuma y'uko ubwami bwa Ottoman bwari bumaze gusenyuka. Imipaka baciye rero yakomeje guteza amakimbirane na n'uba gikurura inzangano, ku buryo buri gihugu gihangana n'ikindi bapfa ubutaka runaka, kimwe kivuga ngo hariya nahanjye, ikindi kikavuga ngo hoya nahanjye. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 mu 1990, Perezida wa Iraq washashagiranaga ubuhangange yohereje ingabo 88,000 azitegeka kumanuka zigahita zigarurira ubutaka bwitwa Kuwait. Yemezaga ko kuva hambere amateka bizi ko igihugu cyiswe Kuwait n'Abongereza cyahoze ari intara y'Abanya-Iraq. Bityo rero ngo Iraq ikaba yari yananiwe gukomeza kubona ibyayo bijyanwa nkaho ari byinshiki. Mu minsi 2 yonyine Saddam yari amaze gufata Kuwait, ariko kuko iki gihugu gikize cyane kuri petroli kandi Abongereza n'Abanyamerika bakaba bari barashinze politike zo kwitwarira iyo mari, igikuba cyahise gicika ku isi yose. Saddam asabwa n'umuryango w'abibumbye mu myanzuro ya 660 kugeza kwa 665 ko bari bumufatira ibihano kandi bamusaba kwibwiriza akava muri Kuwait. Nawe avuga ko ari ubutaka bwe, ushaka kwa mukura yabinyuza mu mbaraga z'imbunda. Saddam ntiyatindiganyije kuko igihugu cya Kuwait yahise kigira intara yise Basra Governorate iri munsi y'ubutware bwe. Yamaze amezi 7 yarigaruriye Kuwait, ariko Abongereza n'Abanyamerika baza kohereza ingabo zitabarika babicengejemo n'igihugu cya Arabia Saudite, baramutsinsura. Ariko intambara n'inzika hagati ya Kuwait na Iraq kugezana n'ubu ntirayongobera, uretse ko Iraq yaje kuba ikimuga nyuma yo gusamburwa, ndetse uwo Saddam Hussein bakamuniga. Ariko birazwi ko isaha n'isaha Iraq niyongera kuzanzamuka ahazacu wambaye. Ahubwo mu 2004 hanashyizweho ubutaka bwa kilometero 5 bwiswe zone de séparation buri wese atagomba kurenga hagati ya Kuwait na Iraq. Nyamara abandi bahanga nka Cooper, Tom na Sadiq Ahmad banditse muri Iraq Invasion of Kuwait 1990 kwicyo Iraq na Kuwait bapfa cyane ari miliyari 14 z'amadolari Kuwait yari yaragurije Iraq ubwo iki gihugu cyari kiri mu ntambara na Iran. Ni intambara buriye nayo yogoje uburasirazuba bwo hagati ikitwa Iran-Iraq War, uzumva abandi bayita First Gulf War. Kuva mu 1980 kugeza mu 1988 aba bakaba barapfaga ko Ruhollah Khamenei wa Iran yashakaga kuzana impindura amatwara ya Kisilamu mu burasirazuba bwo hagati ndetse no gushimangira amahame ya Kisilamu y'Abashia biganje ku bwinshi muri Iran. Nyuma y'impindura amatwara yari amaze gukora mu 1979,
Saddam rero yagize ubwoba ko yamutobera kuko nawe igihugu cye cyari gituwe ku bwinshi n'abayisilamu b'abashiya mu gihe ingoma ye yagenderaga ku mahame n'imigenzereze y'abayisilamu b'abasuni. Ibyo by'abashiya n'abasuni nabyo nta kabuza itandukaniro ryabyo tuzaritendera ibirari mu biganiro biri imbere. Iyi ntambara yasize ababarirwa hagati y'ibihumbi 400 n'ibihumbi 500 bapfuye nk'igiteranyo ku mpande zombi, ariko bose bagwa miswi bakijijwe n'umwanzuro wa 598 w'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye. Ariko nyine Kuwait yishyuje ayo yagurije Iraq muri iyo ntambara. Saddam ati ni gutuguriza umubyeyi ukamwishyuza kandi umubereye munsi y'igisenge cy'inzu ye di. Intambara irota gutyo nyine. Hari izinga ry'uturwa rero twitwa Hawaii Islands. Ntabwo ari Hawaii, ni Hawaii Islands. Turi ku buso bwa kilometero kare 52 tukaba duherereye mu kigobe cy'abaperesi. Kuva muri Qatar ujya kuri Hawaii Islands harimo kilometero 1.9. Ni mu gihe ari kilometero 19 uvuye mu gihugu cya Bahrain. Kuva mu 1991 Qatar yajyanye Bahrain mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera International Court of Justice, nyamara byarangiye urukiko rwanzuye ko Bahrain igomba kuzana indangamuntu ikandikwaho turiya turwa, bituma kugezana n'ubu yo na Qatar buri wese abyina adahumbya nk'ubyinana na mukasi. Ibyo rero iyo Iran byumvise ihita isaba Bahrain guceceka, kuko Iran nayo buriya ihora yemeza ko ubutaka buriho igihugu cya Bahrain ari ubwa Iran kuva mu bwami bw'abaperesi, ngo nabo ntibazi uko abongereza n'abafaransa babigorofanganyije bakabugira igihugu. Ibi kandi nibyo kuko kugeza mu ntangiriro z'iki kinyejana turimo umuryango w'aba Ali Khalifa wagenderaga mu kwaha kwa Iran nka bashebuja, gusa umuryango w'abibumbye wavuze ko Bahrain ari igihugu cyigenga kandi Iran ni igishotora bizaba bibi. Nyamara kuva mu 1971 Iran yakomeje kuvuga ko niramuka ihugutse ikamara no gukemura amakimbirane ifitanye na Israel ngo izisubiza ibyo yatwawe. Ivuga Bahrain nyine. Kula ndetse na al-Maradim Islands ni ibirwa bibiri biri mu majyaruguru y'ikigobe cy'abaperesi. Ibihugu bitatu Kuwait, Arabia Saudite na Iraq byose biraharwanira kuva mu ntangiriro z'ikinyejana gishize. Buri wese aba yemeza ko ibyo birwa ari ibye. Nyamara bose baje kwavaruzwa n'igisirikare cyo mu kirere cya Amerika, US Air Force, ariko intambara zo kumenya uziyandikishaho icyangombwa cy'ubwo butaka zirarimbanyije. Ku buso bwa mayiro 25 ubwo ni kilometero 40, itsinda ry'ibirwa bitanu byitwa Houthi Islands biherereye mu nyanja yitwa Arabian Sea, ari nayo nyine irimo ikigobe cy'abaperisi nk'uko twabibonye tuvuga ibihugu bihakikije mu gice cya mbere. Ibi birwa nabyo ni inzigo hagati y'ibihugu bya Yemen na Oman. Kuva hambere Yemen yavuze ko amateka yabihamya ku bwami bwa Yemen bwageraga muri biriya birwa. Abanyawomani bo rero berekana mu byangombwa byabo ko ibirwa bya Houthi Islands bibarizwa mu ntara ya Dhofar Governorate, ikaba imwe muri 11 zigize Sultanate ya Oman. Kubera izo mpamvu rero bagasaba Yemen guceceka icyifuzo cyayo. Ariko mbere yuko Yemen ihinduka ibisebe umubiri wose kubera abarwanyi b'abahuthi, buriya yagiye irwana inkundura na Oman kuva mu 1967 ubwo abongereza bari bamaze kwemeza ko bahagaritse kuyikoloniza. Yemen yemeza ko biriya birwa byari bisanzwe bifatanye n'ikigobe cya Aden gifatanye inyanja itukura n'iy'Abahinde ari ibyayo. Nyaboneka ko batarumvise igice cya mbere ibyizi nyanja n'uburyo zikikiza Middle East cyangwa uburasirazuba bwo hagati kugeza no kuri buri gihugu twarabisobanuye. Tudatinze ahandi kuva mu 1971 Oman ihora irwanira na Emira z'Abarabu umwigimbakirwa wa Musandam. Harakandi gashya rero kuri Emira z'Abarabu. Mu 1971 abongereza bemeje ko bagiye kuva mu birwa bya Greater Tanb na Lesser Tanb, byose hamwe ku buso bwa kilometero 32.18 ni ibirwa by'agaciro nabyo biri mu kigobe cy'abaperesi. Abongereza rero mbere yuko bahava basinyanye amasezerano na Emira z'Abarabu ko babasigiye biriya birwa, ariko baca ruhinga nyuma nanone bagambana n'abanya-Irani nabo babwira ko babahaye biriya birwa, barangije abongereza barigendera. Mwabantu mwicyo nababwira nuko kuva ubwo intambara zabaye, ubugambanyi na politike hagati y'ibi bihugu byabaye akangari. Gusa Iran yahajyanye ingabo ivuga ko uzumva yashyushye azahicaracaza. Emira z'Abarabu nazo zita zijyana Iran mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera International Court of Justice. Iran irabisuzugura ivuga ko itazajya kuburana manjwe. Kuva ubwo rero Emira z'Abarabu zashyize imbere kujya zigambanira Iran muri buri kintu cyose, bapfa Greater Tanb na Lesser Tanb. Ibi byo gupfa ubutaka rero mureke tubisoreze ku bihugu bibiri. Igihugu cya Turkiya cya Erdogan na Israeli kuri ubu irimo Benjamin Netanyahu. Turkiya yo nakasa mutwe kuko hafi ibihugu byose baturanye bafite ubutaka bapfa. Nk'ubwo Turkish Republic of Northern Cyprus, iyo ni leta Turkiya yemeza ko yashinze mu majyaruguru y'igihugu cya Cyprus ku buso bwa kilometero kare 3355. Cyprus yemeza ko ubu butaka buzwi n'amahanga yose ko ari ubwayo, ariko abaho barigumuye banashinga igihugu cyemewe na Turkiya yonyine. Nubikinishe kuko perezida w'icyo gihugu yitwa Recep Tayyip, minisitiri w'intebe ni Unar Ustel, uyobora inteko ishinga amategeko ni Zorlu Tol.
ubu butaka butuweho n'abaturage bagera ku 382 na 836 bwakomeje gutera imyiryane myinshi rero mu burasirazuba bwo hagati kuva mu 1974. Cyprus iganyira umuhisi n'umugenzi ko Turkiya iri kuyihohotera yitwaje kwiyirusha gatuza, ubwo kugambanirana nabyo rero bigahita bijya mbere. Turkiya kandi na Bulgaria bahora mu njyane zishingiye ku mugezi witwa Rezovo ku burebure bwa kilometero 112. Turkiya ivuga ko igomba kwiharira inyungu zose kuri Rezovo, Bulgaria ikayisaba kubivugira handi. Ubwo tayari murabyumva no kujya mu mitsi. Iraq na Turkiya rero bo bagapfa ikibaya karahabutaka cyitwa Mosul. Iki ni kibaya cyashingiwemo civilization nyinshi ku buryo na Ottoman Empire ariho yahereye ihamye ibirindiro, ndetse muri ya masezerano twabonye mu gice cya mbere hagati y'Ubwongereza n'Abafaransa mu kwigabanya Ottoman Empire ubwo yari maze gusenyuka akitwa Sykes-Picot Agreement yo mu 1916. Icyo gihe Mosul barayirwaniye ariko Abafaransa baba ari bo bayegukana. Gusa Abongereza, Abarusiya nyuma na Turkiya bose barwaniye Mosul, biza no kuvamo ikibazo mpuzamahanga cyiswe Mosul Question. Cyaje kurangira rero ubwo igihugu cya Iraq cyashingwaga cyegukana Mosul, ariko Turkiya ivuga ko ihugujwe ku buryo na n'ubu ihora bihanganiyemo n'abategeka Iraq ishaka gutwara Mosul. Nabyo nyine ibyo bikaba indi ntambara muri Middle East. Mu 1939 Turkiya ku gatuza yubikiriye igihugu cya Syria cyari kikimara kwigenga, icyambura intara yose ya Hatay ni intara ingana na kilometero kari 5524 igaturwa na miliyoni 1,686 n'abaturage 43, ariko ubu ngubu bamaze no kurenga. Iyi ntara iherereye mu majyepfo ya Turkiya kuvugwa yabaye y'iki gihugu, ariko Syria ntiyigeze ibyibagirwa. Bagiye barwana inshuro nyinshi ku buryo bamwe bagambanira ubutegetsi bumwe kugira ngo buhirime, ndetse n'intambara mwumva muri Syria birazwi neza nta gushidikanya ko Turkiya zifitemo akaboko gahinnye bapfa nyine ya ntara ya Hatay. Mu ngoro ya Montreux Palace yo muri Switzerland ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1936 hasinywe amasezerano mpuzamahanga yitwa Montreux Convention. Aya masezerano yemeje ko igice cyose cy'inyanja y'umukara, cyane cyane uturondorondo tw'amazi anyura mu bwato buva mu nyanja y'umukara bwerekeza muri Mediterane tukitwa Bosporus and Dardanelles Straits, tugomba kwerekeza kuri Turkiya. Kuva ubwo Turkiya nayo yasigirwa umugenga w'inyanja y'umukara, nyamara kuvubwa abasoviete cyangwa abarusiya bakomeje kuvuga ko ibyo bidashoboka, ndetse Stalin we yaragiye no kubika Turkiya bapfuye Bosporus na Dardanelles Straits. Stalin w'abasoviete yavugaga ko agomba kuhafata kugira ngo akumire Abongereza n'Abanyamerika bari basinyiye amasezerano y'isa y'akagambane yo kujya bahanyura uko bashatse berekeza mu burasirazuba bwo hagati. Icyakora yapfuye atabigezeho, ariko ku ngoma ya Vladimir Putin Turkiya yabizicyunzwe nyuma yuko yegaruriye Crimea ihegereye, akanagerekaho n'ibice byose by'uburasirazuba bwa Ukraine harimo n'umugezi wa Dnipro wisuka muri iyi nyanja, bituma Turkiya ishya ubwoba itangiza ubugambanyi n'ibiganiro na Putin kugira ngo azabarengere ntazabendereze. Ngiyo impamvu basigaye bareba nakana ko mu jisho. Ibyo kwenderezanya byo ni ibindi ku gihugu cya Isiraheli. Iyo nakandare kuko mu masezerano yo gukeba igihugu cya Isiraheli umurwa wa Yerusalemu ntibari bawubaze kuri Isiraheli, ariko kuri ubu iki gihugu cyamaze gufata uyu murwa kinawugira umurwa mukuru aho kuba Tel Aviv. Si ibyo gusa, Isiraheli yafashe Gaza Strip, ifata ubutaka bwa West Bank, igerekaho n'imisozi ya Golan, maze ibyo byose bigatuma abanyapalestine bahora bahekenya amenyo. Mu buryo yenda turaza kubisobanura byimbitse, ariko muri rusange izo zari ingero nkeya zo kurwanira ubutaka mu burasirazuba bwo hagati. Experts react energy implications of escalating Middle East conflict. Aba rero amakuru bahurijeho nk'ikita rusange ni intambara zo mu burasirazuba bwo hagati ko ziterwa n'imitungo kamere yarunze, cyane cyane peteroli n'ubundi bwoko bw'ibitanga imbaraga, bashakaga kuvuga nka gaze bihora bibogaboga mu mikoki n'ibidaturwa by'ubutayu n'ubutaka bukanyaraye hariya hose mu burasirazuba bwo hagati. Sha ibi byo wabihakana ntiyazabona ijuru kabone n'ubwo yabyicuza. Dore impamvu hari amagambo yahungiye amatwi yawe. Nayasomye ku rupapuro rwa 3 rw'igitabo ndakubwira. Amezi 18 mbere yuko aba vice president wa Amerika bwana Dick Cheney wari umuyobozi mukuru w'ikigo rutura cya Halliburton yatanze imbwirwaruhame muri Institute of Petroleum i London mu Bwongereza muri Savoy Hotel. Yavuze ku byago bya petroli bari guhura nabyo. Icyo gihe yaragize ati, mu gihe kirenga imyaka 100 twebwe nk'abanyenganda twahuye n'ikibazo kasha cya petroli, kuko kugira ngo tugire business dukora nuko tubona aho tuyicukura, twakongera gushaka gukora business nanone tugashaka ahandi tuyitaburura. Niyo mpamvu n'ibigo nka Exxon Mobil bigomba gukora ibishoboka bikabungabunga petroli ndetse bikayishakisha kugira ngo biyihunike ku bw'ejo hazaza. Ariko ikibazo dufite ni ese harya ni he hari petroli twabona? Nibutse ko 60% byayirunze mu bihugu bitanu byonyine byo mu burasirazuba bwo hagati. Naho mbahishe namwe mwabyiyumviye. Uwashaka kumva byinshi yabisoma ku rupapuro nakubwiye rw'igitabo Fuel on the Fire, Oil and Politics in Occupied Iraq. Greg Matit wabitangaje ni umushakashatsi wa International Institute for Sustainable Development
uyu mugabo unakorera The Guardian, Independent na Financial Times avuga ko inyungu n'izingiro rya peteroli iri muri aka gace nta gushidikanya ishingiyeho ubukungu n'inganda z'ibihugu bikomeye cyane cyane Leta Zunze za Amerika n'Uburayi. Iyo mpamvu rero ni inashingiyeho kutumvikana kose intambara zose wumva zitoratoza, naho kuba ariyo yatumye Leta Zunze za Amerika zitera Iraq zikica Saddam, byo n'igitambambuga cyarabimenye. Dore ahubwo ibyo utari umujagajaga nyandiko atigeze amenya. Damascus no longer in control. Ako na gace k'inkuru icukumbuye ikomeza igira iti leta ya Syria iri kubura ubugenzuzi ku duce twinshi twose turunzemo gaze n'amavuta, byose biri kwigira mu minwe y'abarwanyi biyise Islamic State. Kurwanira imari byongereye kugundagurana. Kuva mu 2014 Islamic State yagwatiriye uburasirazuba bwa Syria burunzemo iyo mari, cyane cyane igice kiruta ibindi cya Al Omar mu ntara ya Deir al-Azur. Aya makuru yatangajwe n'itsinda ry'abashakashatsi ba BBC bitwa Reality Check Team. Ni mu bushakashatsi bise Syria War Who Benefits from its Oil Production. Ibyo bivuze ko niba ujya wibaza icyajyanye Islamic State guteza imidugararo igikomeje muri Syria, va ku giti dore ukuri. Yewe muri email zizashyizwe hanze ku mpanuka za Hillary Clinton wari umunyamabanga wa Leta Zunze za Amerika ubwo ibi byose byatangiraga, hagaragayemo ko ubutegetsi yarahagarariye bwari bufitanye agakungu k'ububyara na Islamic State. Nabyo mu bihuze n'aya magambo Dick Cheney yavugiye muri Hotel Savoy. Agahu katarahura neza n'umunyutsi ubu tuganira muri Yemen abitwa Houthi barotesha umuriro wo bahuye nawe wese, ndetse iki gihugu cyabaye failed state. Tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2023 umushakashatsi Karim Shami ukorera Qadr yibajije ikibazo ati who is looting Yemen's oil and where does it all go? Ninde uri gusahura amavuta ya Yemen yose ari kwerekezwa he? Icyo gihe yabanje gusohora ifoto irengurira kubiri kuba. Ni ifoto y'ubwato bunini buri mu nyanja itukura, noneho yerekana ubwo bwato bufite ikimeze nka cya gishinge kivoma amaraso mu murwayi gishinze muri Yemen kiri gukurura amavuta. Amagambo yatangaje icyo gihe abanyamerika nibo bamucakira bazayamuryoza kuko yaratinyutse arandika ati intambara ifitwemo uruhare kandi iri gusunikwa na Amerika hamwe na Arabia Saudite muri Yemen imaze gutera kwangara kwa benshi, ndetse si ibyo gusa kuko yakuruye ihangana ku rwego mpuzamahanga ryo gusahura imitungo kamere ya Yemen by'umwihariko amavuta na gaze. Ahantu Yemen iherereye ndetse n'ibyambo byinshi ifite byorohera gutwara no kwiba vuba vuba no kuzimiza byoroshye izo mari. Mu gihe intambara y'imyaka 8 kuri ubu nguri mu byitwa ibiganiro by'amahoro hagati ya Riyadh na Sana kunyunyuza imitungo kamere byo ntibihungabanywa, yaba mu bitwa abayobozi ba Yemen ndetse n'ibihugu bindi by'amahanga. Nkuko abivuze, Yemen ni igihugu kimeze nk'igiti cy'amapera kiri hafi y'ikigo cy'amashuri kandi kikaba ari na kigufi bitanasaba kurira. Murabyumva ko kuri icyo giti ipera ritungutse ryose hatabura umwana uhita rishitura akiyirukira. Rwose Yemen ni igihugu kiri ku mwaro w'inyanja itukura, kikaba kinyurwamo na ya mato yose arenganya Mediterane n'inyanja y'Ubuhinde, bivuze ko ari ugusahura bahita barunda mu bwato ako kanya imari gahita igezwa ku isoko. Ni mu gihe nko gusahura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisaba gutekereza aho uzabwera niyo mari yawe ugenda wambuka imipaka, ibigunda n'imikoki kugira ngo uzayihingutse iyo za Amerika n'ahandi baba bayigutumye. Si Yemen yonyine ahubwo n'ibihugu nka Iraq, Kuwait, Syria, Libani yewe na za Iran zose twabonye ko zikora ku mazi ku buryo gusahura ibi bihugu bisaba guhumbya ukajya gukanura utazi birari byaho wakwibya nyuze. Iyo rero ikaba indi mpamvu ikomeye yorohereza intambara muri ibi bice. Ibyo kuba muri ibi bice ariho harunze ziriya mari zimaranirwa ku bwinshi kandi ba nyirazo batazikoresha cyane, byose ibipapirano kuko ibihugu byose bigize uburasirazuba bwo hagati byose byibitseho za peteroli, gaze n'amavuta. Igihugu gifite utugerwa ku gapfunsi ni Isiraheli, wenda na za Libani na Yordania. Ariko ibyo bibiri bya nyuma ndavuga Libani na Yordania ubara ko bifite za peteroli nkeya ubigereranyije n'ibyo bituranye bifite ijagata, kuko nka Iran, Iraq, Kuwait, Arabia Saudite na Emira z'Abarabu Imana yonyine ni izumugisha yabisabagije. Gusa kuva kuri Iraq, Kuwait, Arabia Saudite na Emira z'Abarabu byose mu buryo butasaba gushakirwa ibimenyetso, Amerika niyo mwiru mukuru kubijyanye n'iyo mitungo iri munsi y'ubutaka bwaho. Muribuka ko nababwiye ko Iraq yashatse kubyanga bakayihemukira biziri cyoroshye. Igihugu cya Iran nacyo kihagazeho, ariko kuri ubisi yose yayise umwanzi w'ikihebe n'icyasha cy'icyunyunyu kitagira icyanga, kandi ibihano buriya bayishyiriyeho biyinga by'Uburusiya. Ubwo ntibibagirwe ko ihora mu makimbirane adacogora tuzanasuzuma neza nabo mu burengerazuba. Kuwait, Arabia Saudite na Emira z'Abarabu bo bemeye ubwumvikane bataruhije urukiko bituma bagabanyirizwa ibihano, none kuri ubu nibyo bihugu byitwa ko bishashagirana. Tutararenga ku mbaraga n'agaciro k'imitungo kamere iherereye mu burasirazuba bwo hagati, reka mbasogongeze n'aka Kagera karabisoza neza. Buriya rero iyo umvise bavuze ngo amadolari y'abanyamerika niyo mafaranga akomeye ku isi akaba igitangaza n'icyotara mu yandi mafaranga, uko siko kuri kuko amadolari y'Amerika yagizwe igitangaza kubw'igitinyiro n'iby'abandi bita ubugambanyi bwakorewe Bretton Woods mu 1944. Naho ubundi hari ibihugu bifite amafaranga aremereye ku buryo amadolari yisanga rwose ku mwanya wa 10. Ubwo nyine ahinduka kandi imbere y'ayo mafaranga yandi.
nk'ubwo idinari ryo muri Jordania iri riryamye kuri wa mugezi wa Yorodani wiswe Fleuve de Vie, umugezi w'ubugingo cyangwa w'ubuzima, umugezi wanitiriwe ubutaka buwukikije bukabyara igihugu gishagawe n'ibihugu bya Syria, Iraq, Arabia Saudite na Israel. Iki gihugu gifite amafaranga asumba kure amadolari, kuko uramutse ufite amadinari 1000 yo muri Jordania icyo gihe wahabwa amadolari 1410. Impamvu iki gihugu gifite amafaranga aremereye nuko gifite amavuta na peteroli boga munsi y'ubutaka bwacyo. Nubwo ayo madinari akomeye, nyamara ufite amadolari 1000 ukajya mu kandi gahugu nako kari muri ibyo bice byo mu burasirazuba bwo hagati kitwa Oman, wakubirwa inshuro. Aka gahugu gashashe neza mu kigobe cy'abaperesi kagahana imbibi na Arabia Saudite, Emira z'Abarabu na Yemen. Umurwa mukuru wako ni Muscat. Oman ifite amafaranga yitwa riyal yikubye 2.6 amadolari. Bivuze ko ufite amariyal 1000 wahabwa amadolari 2600. Si ibyo gusa, kuko ushobora kuba ufite amadinari 1000 yo mu gihugu cyitwa Bahrain, nuko bagahita baguha amadolari 2650. Iki gihugu nacyo kiryamye mu burasirazuba bwo hagati ku mwaro w'umwijimba kirwa n'ikigobe cy'abaperesi neza hagati ya Qatar na Arabia Saudite. Ubwo rero butunzi nka peteroli n'amavuta reka ntiwareba. Icyanyuma kinafite amafaranga hatsa yandi yose ku isi ni Kuwait. Iki nacyo ni igihugu cy'ubutunzi bujojoba bwiganjemo peteroli idakama. Amadinari yaho uyagereranyije n'amadolari ya Leta Zunze za Amerika wasanga nibura yikubye inshuro zirenga 3, kuko amanyakoweti 1000 angana n'amanyamerika 3280. Nkuko abahanga nk'abo muri Forbes magazine twakuyeho ayo makuru babyemeza, kugira amafaranga aremereye bisobanuye mu buryo buziguye n'ubutaziguye kuba ufite ubukungu budanaze nk'urwiri. Ibi bihugu rero nabyo biradanaze, biratunze bimwe byihariye, kandi nuko byiza amayiri yo kumenya no gukorana mu cyahenge nabo mu burengerazuba, nuko abo mu burengerazuba nabo mu gihe cyo gutekerezaho bazashora intambara n'amatiku bakabisimbuka bigakomeza gusagamba n'ubutunzi bwabyo. Ese ubwo muzi ukuntu biba bimeze iyo Iraq, Libya, Yemen na za Syria bidasamburwa? Buriya bwa Dubai na bwa Qatar mujya mwumva ntibwari kuba bukoraho. Ariko nyine kutumva amategeko n'amabwiriza bigusaba kuba warize ibipfunsi nka Putin, cyangwa wiyizeye neza ko wegeranyije umuriro w'ibiturika, wa wundi n'abashatse kukwendereza bagomba kubanza kwibaza niba uwubavunderejeho bitababera nka Ruganzu Ndori ubwo bamwogezaga akajya kwiyenza kuri biti bibisi akamwiranguza. Ariko uziko nibutse ko tumaze iminsi tutananyabikamo injyana y'amateka y'iwacu, kandi burya nayo abamo uburyohe bwinshi. Nuko niba mubishimye ngo umwami w'u Rwanda Ruganzu Ndori akaba mwene Ndahiro Cyamatare amaze kubundukira ikaragwe k'abahinda, yatangiye kwivuna uwo bahuye nawe wese, abanza kwivugana mu kire w'ikinyaga, agerekaho Nyaruzi rwa Haramanga iyo mu mukindo wa Makwaza. Nuko rero bamuvuga ubutwari, nawe rwose yumva amashagaga nyuma yo kumwogeza cyane, nuko ahotera Rubingo amwubikiriye n'isuka, yewe yirenza mbanda hande wari wituriye hari yahubatswe kaminuza y'Ibutare, yinyugurisha Nyagakecuru mu bisi bya Huye. Nuko rero hakaba umugabo biti bibisi iyo mu bwishaza bwa Rubengera muri Kibuye. Uyu rero amutumaho ati shaho mwene Cyamatare uzaguma iwawe nzaguma iwanjye, ntuzantere nanjye sinzagutera. Amashagaga ya Ruganzu no kubwirwa ko ingabo ze z'ibisumizi zitagira gitangirwa bimushora kuri biti bibisi iyo nyine muri Rubengera muri Kibuye. Nuko ngo agereyo rero biti bibisi aramwubikira yikinga mu nkiko za Kivu, maze atamika umuheto we aboneza umwambi w'ingobe mu jisho rya Ruganzu, arahuranya mwivugana muvishije amaraso. Ati nkwice biti bibisi ni wowe wanyiyenjejeho nsanga Rubengera uvuye iwawe mu Busanza. Nubwo ibisumizi byacakiye biti bibisi bikamukurikiza Ruganzu bose bagapfa rumwe, ariko nyine byose ni nk'ibyo byo kurinda igihugu cyawe mu gihe ufite imitungo kamere udatunze imyambi y'ingobe nk'iyo ya biti bibisi. Ubwo navugaga ibitwaro kirimbuzi by'ubu ngo uzabiboneze mu jisho ry'uzakwenderezayo guketsemo imbaraga nke. Urifuza gushyira business yawe rwagati mu mutima w'imyidagaduro ahari urujya n'uruza rw'abantu kandi aho utabyiganira abakiriya n'abandi bantu? Waba ukeneyeho washyira banke, depot pharmaceutique, ishuri, clinique, ibiro byisanzuye, salon de coiffure, liquor store, supermarket ndetse n'ibindi? Hari inyubako yujuje ibi byose. Ni inyubako yitwa KU Plaza, inyubako ngari cyane y'ibirahure by'ubururu iherereye Remera iruhande neza rwa control technique. Muri iyi nyubako hari ibyumba bikodeshwa kandi ku giciro kiberanye n'ubwiza bwayo. Ushaka gukodesha muri iyi nyubako ibereye ijisho, tugane. Duherereye neza mu marembo ya Beka Arena na Stade Amahoro. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 35 0907 cyangwa 0785 70 39 Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board. Ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho.
abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera. Nibo batanga akazi kubiza ahandi. Abatunzi imodoka nimutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho nimutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha nayo yituzanire tuyigusuzumire tukubwira ubuzima bwayo, tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho nimutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga, kubera ko imodoka ni imashini yakozwe mu izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara, kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Ikibazo regasi ni iby'imbaraga nke kuko ahubwo hari n'inzove ebyiri zimaze igihe zigundaguranira mu burasirazuba bwo hagati, nuko ibyatsi nako rubanda bakahogorerwa batazi n'icyo bazira. Kuva natangira gukora ubucukumbuzi bwa politike, uyu munsi nibwo namenye ko burya bwose ikintu kibanga Amerika ipfa n'Uburusiya ngo ari imitungo kamere irunze mu burasirazuba bwo hagati. So kuva none ahubwo ngo naya ntambara barwanye yitwa intambara y'ubutita kuva nyuma y'intambara ya kabiri isi kugeza mu 1991 burya ava ku giti dore nyirabayazana n'uyu. Vita Dulcedos Pesi, ubuzima, uburyohe n'icyizere. Iki nicyo kivugo cya kaminuza rurangirana yitwa Notre Dame iherereye muri Indiana ho muri Leta Zunze za Amerika. Uyinjiyemo uwo wabona wese ukamubaza umugabo witwa Associate Professor Eugene Gars azahita akubwira ko ari wo uhigisha science politique. Uyu mugabo azi byinshi cyane cyane ku ruhare rw'igihugu cye mu makimbirano yose ari mu burasirazuba bwo hagati. Iyo avuga ibyaho akoresha ijambo twagiyeyo, twateyeyo, twagize dutya n'ibindi n'ibindi. Uyu mujejeta amabanga yemeza adakebakeba ko abasoviyete n'abanyamerika bapfa cyane uburasirazuba bwo hagati. Buriya rero mu gihe cy'intambara y'ubutita Amerika yari ifite ikibazo cy'uko umugabo w'abasoviyete bwashoboraga kubavundira bugatuma Amerika itagira akaboko ku mavuta yo mu kigobe cy'abaperesi, kandi ari amavuta twari tuyakeneye kugira ngo turinde Uburayi kandi tunarinde inyungu zacu muri iryo higanwa n'ubumwe bw'abasoviyete. Rero twabigize gatumwa y'intambara kugira ngo turinde tunabundarara ahantu hose y'ingenzi hari amavuta ku isi, by'umwihariko mu kigobe cy'abaperesi twayabundaraye hejuru kugira ngo tuyakumireho abanyamahanga. Abo mvuga n'abasoviyete kugira ngo batazayahungeta. Ubu rero hashize igihe kinini ubumwe bw'abasoviyete butakibaho, bivuze ko ikintu yenda gisa nk'icyo kitagiteye ikikango Amerika. Ariko Amerika iracyafite ubwoba bwinshi kuko amavuta yakomeje kugira uruhare rw'ingenzi mu migambi yayo mpuzamahanga n'iya gisirikare. Avuze Amerika no ko bariyo nyirabayazana wamwe mu mabi yose yo mu burasirazuba bwo hagati, nibuka akantu nasitayeho ndumirwa. Namwe mwiyumvire. Dr. Kenneth Michael Pollack ni umuyahudi ufite ubumenyi, ubucakura n'ubushukanyi bw'akataraboneka ku burasirazuba bwo hagati, ku buryo bwanatumye ikigo cy'ubutasi cya Amerika CIA kimugira umuhanga uzajya uyungurura ibibazo byaho, abitwa CIA Intelligence Analyst and Expert on Middle East. Ubwo yari umusesenguzi n'impuguke muri CIA nyine ku byo mu burengerazuba bwo hagati, yakoze amarorerwa isi yose itazigera yibagirwa. Nibyo rwose kuko afatwa nk'umucurabwenge w'amabi yose Amerika yakoreye muri ibi bice. Nihagira umuntu kubaza ngo ninde wagiriye inama Amerika ngo ijye gutera Iraq, uzamusubize ko ari umuyahudi witwa Dr. Kenneth Michael Pollack. Naguhakanya uzahita usohorera igitabo cye cyo mu 2002 yise Threatening Storm: The Case of Invading Iraq. Muri iki gitabo yasobanuye ukuntu Saddam ari nk'inkubi y'umuyaga wa serwakira wari urimo urakangata ugambiriye kurimbura no gusenya amahoro y'isi, agakomeza ashushanya ko nta kundi Amerika igomba gutabara bwangu igahagarika ayo marere ya Saddam Hussein wayoboraga Iraq muri icyo gihe. Uyu ni nawe wadukanye cya kinyoma kinyagisha ko Iraq itunze kirimbuzi. Ahubwo ku mpapuro z'174 n'175 z'iki gitabo cye yahanditse igishushanyo mbonera cy'ukuntu Amerika igomba gutera Iraq ikayirimburana n'imizi. Mu magambo atazibagirana mu Rwongereza ruzimbye ati, "The only prudent and realistic course of action left to the United States is to mount a full-scale invasion of Iraq to smash the Iraq armed forces, depose Saddam's regime, and rid the country of weapons of mass destruction." Ibyo byose yabivugaga mu gihe kuva mu 1999 ari wari umuyobozi w'akanama gakuru k'umutekano muri Amerika, Director of National Security Council,
nyuma y'umwaka umwe asohoye kiriya gitabo Amerika yahise itera Iraq irayirimbura kandi akadomo ku kandi bagendeye neza ku mbata yari yarashushanyije. Burya rero mbabwire bantu mwe, ibihe biha ibindi n'abantu bagahinduka. Nyuma y'uko aviriye mu mirimo ye yatangiye kuvuga ko rwose Amerika ariyo nyirabayazana y'ibyago byose bibera hafi y'ikigobe cy'abaperesi, noneho ngo ibyo yakoreye muri Iraq bikaba kubiba imbuto zashibutsemo intambara zitazarangira. Uku niko mu 2017 yabivuze. Amerika ntabwo yari izamahano yari iri gukorera muri Iraq nyuma y'2003 kandi ndabarahiye yakoze amakosa rimwe rivaho irikurikizaho irindi. Ibyo nibyo byakuriye icyuho cy'umutekano bituma rero Iraq iba igihugu kitabaho kitagira ubuyobozi n'amahame shingiro, ibyitwa failed state. Ubwo igihanga ntitukibafatanye hari ukundi gushakisha. Kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarinjiye mu burasirazuba bwo hagati, isi yose yarabimenye ndetse irabyakira kuko birazwi ko ariyo yoshye Isiraheli niba atari Isiraheli yoshye. Birazwi ko ibyabaye muri Syria no gushaka gukuraho Bashar al-Assad kuba ariyo kuri ubiyobora Iraq na Kuwait, kubifitanya amasezerano na Arabia Saudite, Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu na Qatar, kuba kuva ku bakomeye ku isi bose barabyakiriye ndetse bagafunga iminwa yabo, ibyo ntawe ubishidikanyaho. Nyamara hari igihugu cyavuze ko ibyo bitazashoboka, Irani. Mu gihugu cya Irani kuva kuyonka kugeza ku mutware wayo bavuze ko agasomborotso ka Amerika ikoresheje abayahudi bakarambiwe mu burasirazuba bwo hagati. Iyi Irani si ukubivugisha amagambo gusa kuko yahagurukije Hamas, Hezbollah, Houthi, yifatanya n'Uburusiya mu rukundo rwo kurebana kana ko mujisho kuva mu 2022, none kuri ubisi yose itegereje ko yenda haboneka umusifuzi kugira ngo umukino w'izi impande zombi utangire, maze abazarokoka amashoti y'ibiturika byabo abari bo bazabwira bazaba basigaye ku isi uko byatangiye. None ni gute Irani yahagaze yemye igahangana n'imbaraga z'ikirenga za Amerika na Isiraheli ku buryo idatinya kwemeza ko izabariza ititaye uko bikangata? Ese koko abarusiya baba barabagurije ibitwaro kirimbuzi ngo bazabisogongeza abo banzi babo n'Uburusiya bwumva bugacira hasi? Dore ngicyo ikizaba igice cya gatatu mu bibazo, intambara n'imvururu mu burasirazuba bwo hagati. Amafufu n'amafaranga bibafubike. See you soon again.